Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagkip. Ti napalabas. Alex, ibatanak. Alex, ibatanak. Ibatanak ko na. Ibatanak. Rowena, imanungkot ka itayan na. San ka di? Imanungkot ka itayan. Apin ang hindi ka pa lang. Jakayat. May ka. Apay, nausawan kan? Iso nga di mo may tured. Well, ilokatang ka man, nakasta. Uminom ka pa di may sabi, runo doa. Kalbasan na. Intantumet iti hotel. Yes. Tuladan na daharog ka ni Sheila. Tuladan tayo na. May kan. Batanak ko na. Batanak. No din ibatan nagkikisa. Hindi agikis ka. Sino nga may babain? Siya? Ibatanak ko na, Alex. Saan kanto agbalik iti kayat mo ramidan? Ibatanak! Makarop at tungatan ni Rowena. Hindi pa nang pilit di Alex ken kuwana. Papagayam. Tingkay nangigaan kat may salang paset. Dito lagi tinapalabas ni pagayam tayo nga Rowena. Iti Lawag City. Dito ikat pagkasalitaan ng umuna. May kaduwang intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti July. Inagtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa at lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabangan nyo kadagiti ang kakadakkel na premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Pakinggan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Papagayam. Dati pakasalitaan ni Rowena ket pinauluan tayo iti disiplina. No mabuya yu ita, and get tumitlabuya into no aldaw 12:30 ganat alas 2. Iti programa at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag, papagayam ni. Kaya, kahit hindi ba isa rin nung ipangag na ito'y buses, panagyaman ken, panangawis ka na tayo na ito'y third grand finalist tayo.
Adan, may ika-inem nga grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte, iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang, iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Dengken tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz. Wenno siya. Yan. Nagsurat kayo, no, daan kayo iti true to life success story. Babagayam mi. Kaya, okay, iti nga rin ituloy. Kaya ibasa at pakasalitaan ni Rowena. Iti syudad tilawag ngayon tayo pinauluan iti disiplina. Dahil di man nga bibuya kanya kita, sinuda. Ayan, sino kaya nagbibuya? Happy watching kada kayo amin. Nasa nga pada, kaya pinakamsat. Ayan, okay. Tadadadan, ano nag-plaster ito yung video tayo? At ito yun ni Josephine Istango. So, magpalat magkikitak nga nagbibuya. Good morning to everyone, kunana. Tadadan, tadan. Tadadadadadadad. Talagang plastar tayo. Okay, ituloy tayo ng iba sa tipakasaritaan ni Rowena. Iti lawag sinigin ta pinauluan, disiplina. Talukam nga kakapsat manong nemi siyak tinauna sa nibuyet kini Trixie. Manong nemi karpintero laeng ni Tatang. Idinto taninanang ket agtartaraken ti dingwen ken agbulmula iti nateng iti likod ti balay mi. Manong nemi idagradwara kon iti high school kinasarita dak datatang kininanang. Kahit mo tagbasa iti kolehiyo anak. Una tatang. Kahit kunay. Kahit agkari kami met kaninanang mo, nga ramidin mi ti amin na pamuspusan, tapno, ada pagbasa. Ngem, masapul nga nagito yung kondisyon, anak ko. Umuna, ipasnek mo ti agbasa kadi sulaing ti aramidem. Sa paem, ti agawid, 12 pas klasem, gawid ka nga dagos, kat tumulong ka dito balay, tulungan ni nanang mo. May kadwa, saan ka pa ilang makinubnubyo. Kaya talaga na. Kaya inton, makapagturpos ka kadad ng trabaho, tulungan basit. Nibuyet, tapno may radwar na met, ti kurso na. Naslamat ka nibuyet, isuntumat, tumulong kada kami, para kini ading nangatrisya. Dan wag radwar tam nibuyet, babalim mo ti makinubyo, no makiasawa. Tinongpal kong orday nga bilin manong namikas pa nakadisiplinak, panang disiplina datatang kinanang kada kami nga kakapsat. Pagpintasan na oray no sangka sa pulan sangka apuyan kami, manong nami naragsak ka na ornos kami. Sa amin pa yung napuutang nga nag-apa datatang kininanang kasabat kada kami nga kakapsat at titinulong kami, sisinakit kami. Ngayon hindi naman tayo nga kaadtak iti third year college, manong nami, dito'y matin. Nga, masulsuri suga. Bad influence ngamin, manong nami, di panagkigayim ko kay ni Sheila. Ni Sheila, kadadaan iti boyfriend nga ni Harold.
At dati kiti kundaway manong naming nga saan kam nga sumrik iti klase mi kat mapan kami agbuyet sine kat siyak ti chapero. Manong naming kat siyempre mabuybuyak iti pa nagbimbinisido da kat umapalak mo nakakaapal man. Damok pa lang manong name iti saan nga simrek iti klasik sa napan na nakibuya ti sinya kada umapapalak nagawawid ak pinanawak ita. Aging nga dain niyam amo ni Harold kanyak nga isudato ni Alex. Guwapo ni Alex manong. Kinabudno na nariknak nga dagos ti isang sangayan nga pitik ti pusok iti pa nagraip dagiti dakulam. Aging ka manong name nga naiset iting kampa nagpipiknik. Nagulbudak kadagiti parents ko. Daling ni Sheila manong name nang ipamuspusan. Impamuspusan na. Imay ni Sheila si Mangpet wanuwak si Murot kanya kiti may nga malam ti Biyernes ket kunana idayam amok kini nana. Nana, iso nga si Murot ak kini Rowena ta ipakadak isuna para inton bigat. Siya namin ti team leader da iti grupo. Ket adda komperensya nga maanga into no bigat sadyay may nga beach resort iti amyanan. Adda dagiti resort si speaker ming accountants. Ket i-explain da kada kami komperensya may pangapti kasunutin nalaing nga may isang accountant si Karti kami kursumi. So ang ipakadak to kuma. Pagkadak kuma daga simintong bigat 8 siguro dakam duntoyen damang daga siminto. Lakit no school activity lakit diyan ko kita wen alawan sige kinunamot ni nanang nga dayta ti baga ni nanang kinitatang iti karapian na kabigatan na manong name di dagasdak na ron ket dayta kasto na iti panagkinkinamatan da Sheila kini Harold manong name wano Roldan ko na ko irinto tang lokat manong name ni Alex Itbir sa nintad kanya, inawat ko man. Minunta pa lang. Tapno na pagpaturid mo nga, bumatok-batok to. Medyo nalamin kami niya. At nalulim. Sana ko uminom, Alex. Come on. Ay, uminom ka. Sige. Iminumak, nagimas nila may isna. Aging gaman ng naming nakadwa buti Kaya nalipatak ba't hindi pa nakadisiplinak manong timarayak ba't nga nakatupis. Kamatan nak, Alex! Alex, kamatan nak! Kamatan nak! Hindi makamatang nak manong name inarakop nak, inakkan na dagiti lips ko. Alex, Alex, abay. I love you. I love you, Rowena. I love you. Alex, alakit masulisog ang magtanmano. Nakit, gabong ata iti arak. Rimok atak sa timaray, anapanan timapo. Sinurot na kamatmanong name kalpasan na, inangkan naman ang digiti lips ko. Rowena. Alex. Kat kapot na medyo usawa na ako, manong. Si mang atak ko, napana ko nag-wellness. Kalpasan, nagsukata ko. Kasama tinaramid ni Alex mano. Irinto tada Sheila kini Roldan manon nemi napanda nag-check-in. Uminom taman Aylo katang. Jakon kayat agawid akon. Ana? Gawid akon. Pagluga na agpasero akon. Agawid akon. Alex, di na gaman na kasta. Di na arakopoy na kasta. Impatan na Alex. Impatan na. Rowena. Nabisito kay tayo, hindi namin nagawa. Nobiyakan. So, impatan na ko nang uminom ka piti beer, tapos natured ka. Tayo ba nag-check-in? May kahandap mo ra, masagrat mo, maramanam itan di imas na, impatan na ko na, impatan na. Dita ka yun. Rowena! Subli ka! Rowena! Manong name pag-isungan na kadano na iti highway di adda masungad baten mapasungadak manong naming minibus nagluga na kit nagawid. Nagsapa ka. Di ba nagbalbalo maya? Kunan ni nanan.
Isod na kinitatang. Tatang, nanang, pakawarin ako, pakawarin ako, ma. Nagulbutak ka na kayo. Saan nga komperensya? Nagpiknik kami. Tatang, nanang, pakawarin sang kuntun nga ulitin pa eh. Nagulbutak ka na kayo. Sang kuntun nga ulitin pa eh. Nanang, tatang. Nagyamang kami, anak. Nagpakawan ka, nanugot mo. Saan nga na siya at tinaramid mo. Kahit sapay ko maruwen, tatalaga nga saan munton nga ulitan pa. Liniklikak nga roden ni Alex, liniklikak pa yan ni Sheila, manong name aging nga nandanin malpastik per second sem. Hindi masikog ni Sheila. Abay, nanano ka? Masikog, magtansi ka. Kada nga mga roden. Dinagbat kayat nga ikasar ni Roldan. Kat numamuan da papakin ni Mama ito sigurado lakin di ka. Kat kapilitan ng bagama, anang nga rod. Idada ako ni Fortune College manong name awanin saan ko na makita pa ni Sheila. Aging nga nagturpusak kat kaso ni ragsak datatang gininana. Aging nga ako ng name na irwar ko pa nagtake ko di board kat nangastreka itibay sa bangko di tilawag. Tunggal sweldo idin ko kininanang naibati mo na jay para kang ka wanan o pagdanagan nyo ala para kada tayo detoy para kiniading mo dapat tanay agbasa matitikalit sa yan gananos ka anak ko kasi inauna tano makapagdudwarton ni Boy at siyempre mabalimon to di makinubyo no makiasawa at datuan na tawan ko trabaho manong name idita makustomer ko ni Alex. Alex? Ay, ito gayam ti pagtrabaho withdraw man. Hindi kita tinagyan manong name ti bank account na. Nagdaktal ti kwarta ma. Puuna, akong kontratahan. Trabaho nagsusweldo, at dapay kontrata. Talaga, sikalat na siya ata. Hanggang may nakpinasyar manong name kat balbaliw nga inarim na. Gabuta talaga nga dapat panagayat ko idi kenito ni Alex manong name inaklon ko nga ron panagayat na. Kada kami matlang na nagkatuloyan manong. Idi makapaggraduaren ni Buyet ken nadamat ten trabaho na sumaten ti panagkalay sa amin. Nada kami nakabukbukudan na balay ken insagot gyapon Dios kada kami ti tanlungan na. Manong nemi no sa nagkidi nga nagkedked iti kayat na idi mapasamak pakasaan ka nagretuan. Nadakam nga namat lang nga atakin ni Alex. Ngem gapo iti kinadisiplina dagiti naganak kanyak. Pinampangut ko dagiti bilid da. Ganamok ka pinanunot manong nemi ti rigrigan da. Nagtungpal amin nga siya at tinasakbayan mi nga kakabsat manong nemi ganadaitan pamilya mi amin. Datatang grinanang napigsada pa ilain. Na umay mang paspasyar kada kami, umay mang iliw kada giti apuko da. Edo nga ron ti pagkasaritak manong nemi ket thank you talaing mo nga nang ibasa ket sapay ko ma. Dadamat na ibatik nga adal liwliwak ken pagsarmingan ti biyag kada giti padak ka nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo. Rowena, itilawag siya. Thank you, Rowena. Thank you, matkadagiti nagbuya. Ulitek, ori na buya yu itan. Nabibinas nga ulitan yung tumit lang ito no Aldaw, 12:30 ng garat alas 2. Iti program at nga lagip tira palabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Okay? Ni Soledad, Nilo, ken Albert Nilo and family. Thank you. Ni Arlene Lastavillo, aglamumaten ken ni Dayan Tagupa Balanay. Good morning. Kumusta ni Elisa? Ni Bachuchay. Yan. Advance happy birthday kay ni Elisa Oliero. Ito na 19 na niya. Ayan. Maliplipatak niya kabil. Okay. Nga pala kablawan. 19 na yan. Tessie Serrano, samatan kay ni Janet Balcovero, ni Wilson Gaviran, Bachuchay, kaya ni Arlinda Stavillo, kaya na dumapay nga nagbuya. Ayan. Okay. Mila Milyare, Solidad Nilo. Ito madaon na dear manong nemi,
itidir man na mga page, iti kalman ka sana kang nagprograma ta duty aki di barangay. Aya, ngam ito na madam do ha, akikita ito para itidir man nimi. Thank you for watching.